Kako bi se ubrzalo sprovođenje pravde, Viši sud u Subotici uz podršku USAID-a već 3 godine radi na smanjenju broja starih predmeta i ubrzanju sudskih postupaka kako bi bolje odgovorio na potrebe građana. Rezultati su impresivni. Predmeti iz građanske materije koji su stariji od 2 godine više ne postoje, a sud rešava više predmeta u odnosu na priliv. Najbolje rezultate u rešavanju starih predmeta smo postigli na građanskom odeljenju, gdje smo sačinili poseban program rešavanja takvih starih predmeta u drugostepenom postupku i u programu početkom godine propisano je rešavanje 99 starih predmeta. Sad, krajem avgusta je ostalo 4 nerešena, koji su na kraju i svi rešeni. Viši sud u Subotici bio je domaćin savjetovanja sudija građanskih odeljenja viših sudova sa područja Apelacionog suda u Novom Sadu. Cilj skupa održanog u Maloj gostioni na Paliću je razmena tehnika za bolje upravljanje predmetima i sudovima. Savjetovanje je otvorio Slobodan Nadrljanski, vršilac funkcije predsjednika Apelacionog suda u Novom Sadu, koji je Viši sud u Subotici ocenio kao jedan od najažurnijih u Vojvodini. Viši sudovi u Vojvodini su fantastični. Oni su zaista svaki na svoj način pružili zapažen udeo u celokupnom radu Apelacionog suda. Oni su ostvarili zavidnu ažurnost. Savjetovanje je održano uz podršku USAID-a, koji kroz program podele vlasti u Srbiji pomaže da sprovođenje pravde bude efikasnije i transparentnije, a pristup zakonu jednak za sve građane. Mi radimo sa 10 sudova u Srbiji, uključujući i Viši sud i Osnovni sud u Subotici. Zapravo se tu radi o tehnikama koje mogu da se primene kako bi se broj starih predmeta smanjio. Sudovi su vrlo posvećeni ovom zadatku i rezultati koje su postigli su zaista impresivni. Program podele vlasti u Srbiji USAID-a tehnikama za bolje upravljanje predmetima pomaže da pravda bude brza i svima podjednako dostupna, te doprinosi nezavisnosti pravosuđa, što je jedan od uslova za članstvo Srbije u Evropskoj uniji.